Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ka BJP menta kasngi ka arp khandai tarik naitung kalap diang burom ya kinong yalam ki bawan ban penya so syaka party BJP harengkat bat kinong kershan ki batemai ki bala kloi ban wan ya kershan ya kaseng BJP na kabenta ki election arhaja arpulai kabla penlong hanong po umbuda ya kini kinong yalam bat kinong kershan hakasain perthai lap diang burom syaka party BJP do ba Ernest Mauri presiden jengka BJP ka Meghalaya ubala longru ukum ukongsan hakate ka program hakajingya don rengkat lang uba turi khasati presiden Iskashil uba penskem swet presiden jengka Ribhoy bat uba I Mayong vice president ka district Ribhoy hakate ka program pedang burom ya kite kinong yalam bat kinong kershan kilayo sendon ban penbena pajba ya ka kerteng juba klepastre nongrum kumu aspiran kandidat jengka BJP na po kanong po constituency nong yalam di Mahmat dekat ya iba lepas kapan ke shop nukong na shop ngai kuble yau sharman no punya ya kan ka jingelang ai district president kami iba swat te ka pat I si ni kam agnisan baladat sam yor kum di jingelang di ba pan I po I pe dan rega gesni penjab presiden ya Abdul Kalam Muslim kinong yalam jong ke BJP muda anades ki babun gede kirsan kinong punya haka parti BJP nang tan halal betaru kidang benong hana bagadik belebeng tan nomor kana isu ngam nek ya ki wag parti wat nek ki wag parti ki presiden tang ha utlai jong BJP lada ka BJP kena ot yung utlai ka NPP ka UDP ki wag parti kilahap bakla luet ke NPP itu kan bisa kapan nak ke BJP now mudi ke UDP balai ngimlek direct sya ke BJP habang ngelek silong balai ngin hablek na roti na mustan no habang ngelek silong ngelek direct na kada national highway bagin pagklay silong hakata ko pon gi kena samla pulya kan thai tiong dayo yuk tita porsi pekat kibupun Henry Emlang Basalang na kabenta ko kapar na kabenta ka rigijat mandreu na kabenta ka boy gabi jingi ngala tre kum inspector jong school mission ngala tre kum ukiri sas person haka post literacy program ngala tre kum block coordinator haka total literacy campaign ngalalong member jongka housing district housing committee jong Ribhoy ngalalong chairman jongka sinar di blok umling sitem haka housing membership ngalalong artem bat ngala sakriya dopun ki benta ngam kwa begitu ngam kwa bentam sing yala de ban peni kita baro ngafai kala biang kata balai ngam kwa ben sakri namar ngai bakari ke jat benreu kari bhoi ke jingi kondisi jingi kadang kam ya ke sakri ke bawah kadang kam yakin nong sakri ke badan kaman semban sakri ke badan kaman semban nyalam om ban klun ya kapisa kapor election mantang kada kapor bam pisah ni mansa hari kasi kidang genong iklan katukane hendai mantang plan hari dia udan baro utlan uday ki kandidat ki bahaspa ki kandidat bahaspa ada ki plan ki wak ya punan kasih ki ejan de ki lagi sama ki tad ki kang phi memet ki wan si jong phi ko ya pa pisai phi ki kro pisai na phi ki ai pisai phi bakin yo ya kasnam ko jong phi bakin ngoi ngako kilok ngadai tang usakri boret ngamdom ka pisah ka tengkang masakri tak singit lada pila inyo kan pila langgan pa inyo nga berambut banyak kandidat ngam kwa bisa lada mau kwa bisa ko gilok langbang ki press ki media kin saya snow ka babab gini snow kilawan thama yang bisa di phawla ngam nam that yang akan ngomong perti lada yang phawla yang ada ngabiang si phawla ngala apa sam ki snow ka thaw juna ngala apa sam ya phi ki bi ki thon juna ki pekerjaan yang akan gini pa si phawla ngala amat pini mi bis phawla
ngam don kam ka sipolak ngadon kam ka jing sakri ngam tajung pi ngada songu ya pi ke pada kinombut ke jangan kibai si sayang ngam na apan siu kuliang ya pi hanrai kamen sim kadon jangan don bat pi ngaka ko ya pi ya wai po wai ya ka wai po wai ke don hang ne ngam ta ji jung pi ngam don pisang ngam don ngap na ya pi ban pendi pendam ya pi ban kro ya pi da gino ki jimbang ki jingchang handai da ka jing yot ka bakrao thelaman man ta ka si khlam da khen ya ka jing lut ka jing sap khlam da khen ya kanong si kanang ya thela ya sa batna kana ka jing sungu ko bakrao nang ne sakmat ko kelok lada ublei upni ka tanti langba jung pi lada pi ai ka ti ka diang ngan syakri ya pi ngan syakri ya pi ki babon ki bentang idon kaman syakri uput usam ki MDC ki amalia badon burom jengi habaya kene put lego pepa ya pepa MDC amalia ukondan sidin ha ki inshallah dem sesyo MDC aswa no yalam amalia aswa kita nomor pikiting ya dia kiri sidin nga manta ko kelok lada pinjet yang nga nganam ting balik kulifot uyap kulifot long pentor lagi dan kelangan lagi semua utut dah de uyalam lejong udai ulidar upadengkam upasilur upadem dijingting mau bukan bar nga ngam dan kiksa jong obrok nga ngam dan kiksa jong mata makan di nga ngam dan kiksa jong obrok kaksa jong agar de kaksa jong mata makan di nin saya baik ladang hijau hamatan bakin yo bok kibrok bak ko mata makan di nin saya baik na ka beta ka bhaganat na ka beta ko gopar na ka beta susu san jong kari bat ka jai mendru ka pule ka puthi ko gelap ladang ngangan mana kitinjo ladang penjop dia ngan sapan kula dakum wei ya tor kami ka school kinong ka school kita benyo ka tulak ko biang katulad ko bahe kumulong na Singapore kumulong hagway-way benta jong percay ki building school pek ka building school jengi balik ke subuk nang hang ne lerang dan pek ke serkar kemudian menta ko gelak kumna bi kayit kumdon tangkorong banarong romla sana ka skim jing school ngasobo takari pejing school kata ka shnaying school kata ka school facilities kapisa ko babun hendak siapa kata bisa? Bantiet building smoothly, bantiet nakakali ke barang Gimkwa kumita. Gimkwa, ukan din uban job nakasan BJP, unra ek issue po assembly, unwanra ek karoy kapar. Kasam kadai kanuksa, hakabau, Dr. Himanta Wiswa Sarma, uang ba, uno po job naka BJP, Om mensusong hangte po assembly ni po sekretariat po Assam. Sni thok ding de ban hair konstituensi. Sni satjan si sandi lai sni. De ban sa po konstituensi ban kendo ipat ba ban pet yo don bapum don nane jot ke surat kanala bak kikam simet jong kipat ba. Lada omla bang kumta next election la do tiket. Kata kadi karai. Bat kani karai kan trikam habrokoi ke India. Om dai bandon kita kiamani ke pojok. Syong hasilong hayeng pakidulan haki kuatar banglo sarkar. Pajba uyap nom imum tip. Namar ngai osmo ba. Por election kiwan kiong jet yang nanong ta unong mikmat. Bangkit ya bi kikup siang kisam siang kita kirangli kijuki. Dalam jopat don kusau baik santeli poge tang merung semua yang belum lain. Nalai. Pat ngimkwa bandon kum kita. Ngikwa bandon dua mene wanang. Ale pi kikon cengal along kupa kum kunyi. Mo kai pi don kam. Pi tanja pi sliang pi pang pi don kam ayo. Baniara. Pat sakaway nga ong ipi ka BJP ka don
Katong ban rat ding khong ye ka jingduk balayong sob ka sat sob ka biswas sob ka prayas ha ka jimut ba baro ngidei ban ye kieu artet sapang klang bakari ke jongiru kan long ke baroi ke bapa job marway ngiyok man sina sarkar hagawar ni job marway ngiyok man sina sarkar hautar khan ni job marway ngiyok man sina sarkar ngirem tang hapo Punjab Punjab Kasen Am Adami Party usumbol jongka de usungsar kilet sipat ba daktin ke bathok kiong bot yak APP on IAP ko IA kalait bantang A ke by school IA lutkat badan daktang arbanai hadin belasna ke sarkar lapoi support Delhi Ahmad Umodi bat kabul sumha ai pisah san prokuror yung dan pisah kani kejing thok kejing penbi Hanrai Pimbo ya kajing keli balai ke BJP ke job hak ini ke election kadai ke baka sarkar BJP konra ikaroi ke par ya kipat ba khamtam ya ki beduk ki besuk khamtam ya kipat nong rep ke BJP ke job na ki kam baba na takadau idai ban kersian susu idai ban penkain susu yang Prime Minister ini Narendra Modi bawan nakalong yang baduk uday ukun trong nong desya po session rel mo cai uang andai uday Prime Minister bodon bortam hapo ke partai ladang Modi ulai support Amerika ulai support France Germany wat hari China yang kiai ke burom ngatai pi kemau dan men kini kiniat por kadon ke tmah penon ke Ukraine bat ke Rusia don sibun ki kon sabla jungi na po ka state ka jungi ru kidon na kiwi ki state kidon kilet pule doktor hantai po Ukraine ar puar hajar san stakngot kidon ki kena ki ba pule doktor ka khe ka tmah her ki bom bat yang bat mon Modi uang kani kamla banlong uyo jingtip badan ki kon samla jungi kan thai senang ki bo pule doktor hantai po Ukraine mar kum ta Ukraine yung president chong ka Russia Ukraine yung president chong ka Ukraine ceasefire nyau kenta deban sangai Asia penpai dun ki kena po India bat kalayun kidon na po megelia yung kublai sibon president Prime Minister berang mula pelayem yengi ngipoi hayeng klem lut sinayaru nado ka bailet baywan nado Ukraine da ka flight one boy hado snong le jong